Mına ene bala uyda көрүңүздөр. İçidегі құлағас туса 5-сін туат. Мал өте чоң, бийик мал. 1.38-ге жооп бойы. 6 айдан өтіп қалған боғыз уже. Саулатты уй. Кимге енчиге десеңіздер көріңіздер. Баласы еркек. Жоон уй өте жоон. Қороңда малың бару дегендер үшін көргілөчү. 4 эмчектен рабочий. Ашбаштан келіп, чарчоо басты кылып, карай турган малдарга кирет булар. Көрүңүздөр. Мына баласы. Баласы ям дыңкылдаган семиз. Көрүңүздөр мындай. Баласын тоог айдайм, энчи кылам дегендер көрүңүздөр мынакей. Жоон жолпу баласы дагы. Енесин тартат да баласы дагы. Акчасын жакын эле коебуз муну. 227 миң. Кеми бар, сураңыздар эне балага. Адрес Кызылтайытта.